أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Mo'minning g'animati bo'lgan muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Bugun har qanday hojat uchun o'qiladigan namoz va uning qilichdek o'tkir duosini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu namoz ayni Ramazon kunlari yo tunlarida o'qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biror mushkulotga ro'para kelgan kishi yaxshilab tahorat oladi. So'ng 2 rakat nafil namoz o'qiydi. Salomdan so'ng qiblaga yuzlangan holda 19 marta Bismillahirrohmanirrohim deydi. So'ng 7 marotaba Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sallim deydi. So'ng 11 marotaba Kavsar surasini o'qiydi. So'ng 100 marotaba Ya qahir fawqa ibadik deydi. Undan so'ng ushbu duoni o'qiydi. Allohumma innaka hayyun la tamut wa sadiqun la takzibu wa qahirun la tuqharu wa abadiyun la tanfadu wa qaribun la tab'udu wa qadirun la tudaddu ya ghafirun la tazlimu wa samadun la tut'amu wa qayyumu la tanam wa mujibun la tas'amu wa jabbarun la tu'anu wa azimun la turamu wa alimun la tu'allam wa qawiyyun la tad'ufu wa halimun la taj'alu wa jalilun la tusafu wa wafiyyun la tukhlifu wa ghalibun la tughlabu wa adilun la takhifu wa ghaniyyun la taftakhiru wa kabirun la tughadir wa hakimun la tajuru wa wakilun la tahifu wa fardun la tastashiru wa wahhabun la tamallu wa azizun la tastadhillu wa sami'un la tadhalu wa jawadun la tabkhalu wa hafidun la taghfulu wa qa'imun la tashu wa da'imun la tafna wa muhtajibun la tura wa lughatun mukhtalifa wa hawaija mutatabi'ah la yashghaluka shay'un an shay'in anta alladhi la tafnika al-duhur wa la tuhitu bika al-amkinah wa la ya'khudhuka nawmun wa la sinatun sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa yassir li ma akhafu usrahu wa farrij anni ma akhafu karbahu wa sahhil li ma akhafu huznatahu. Shu yerda hojatni talab qiladi. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zolimin. Iqdi hajatina iqdi hajati wastajib da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shundan so'ng yana 100 marta Ya qahiran fawqa ibadik deydi. Bu virdni o'sha hojati ravo bo'lganga qadar o'qib tursa, inshaalloh taala har qanday mushkuli Allohning izni ila hal bo'ladi. Marhamat, tasbih va duo pastdagi birinchi silkada.